Dara akong backup guys. So for today's video guys, so padulong ka ulit guys. Kini laging tagsar ta makauli guys. So mo jud di mahitabo. Dan kayong ipadala. Oh. Problem ra man ko oy. Adlok ka motor. Oh, puno kaya ako guys. Tungod aning tagsar ta makauli. Nagtud ko para panghatag diri pero mausad lagi pag uli. Gi padalhan po tagdaghan. So kabalom guys, unsa ni gihatag? Ay Noy. Bye-bye Noy, uli nami Noy. Unsa imong pangayo Noy? Ah, ngayon ka kwarta Noy? Kan ka na ko kwarta Noy? Dali sa Noy. Ayo ka kwarta Noy? Ha? Gaan ka kwarta? Gamay ra ko kwarta Noy ha. Oh, tara Noy. Adto na mi Noy ha. Bye-bye. Mo to guys, among silingan nga kanang kwan pero parintera gyapon to nako guys. So, hello guys, dara guys. Uli na si Manang. Padapli nang gani motor nang. No, wala. Masakat naman. Dili.